Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehi Choacue at Quasquitzin, Ninkela Kulbal Hunsut Kuchik Selekangela in Solok Salisantilhu. La Isaralux, Utiokin Chakuch Iningil Chiruli Hunk Amokain. Lishholumi Katsul Bal Chiruli Kutana in Nashche. Like Bilep Chakshbane Propet. Sali nachter chakrab, chirishli Jesús, shben rakal. Salihu Juan capítulo 1, versículo 23, nashye. Kishye la Juan, la inlishya kushech nashchap chakre, sali chakichoch. Ti kobresyon makshbe li kakwa, ho kishye li propet Isaías. Li rakala inakatawak kui salihu Isaías 43. Hun shya kushech, yo chishye bal. Tukubumak ru hunakbe chokreli kakwa sa li chakichoch. Hello makru hunak nimbe chokreli ka Dios sa li khoshk na ajej. Mare rahinga ahel ru naklikagwa Jesus tish olop rahrikin ratin ani sakalaan. Abanan kishbanu resh ut besinkil ani sakal. Usta hualkau ut pekli rame li poyanam. Manaklikam la o resh kulbali ratin. Kishbanu in resh kana bangil retalil nakchirishaan na atinak chaklisantilhu sa tsumal reheb li profe. Kakak retali nekeshye ebli evangelios li nike atinak chirish lishkamik liqagwa nak ingani ke eroi beni nak akshkam tachikanan liqagwa Jesus. Hokanak resh naubal matokhyoyo ke eshhop lishsa. Utnaba liha ki el chakchisa. Shbanak kuirak tokhyoyo liqagwa Jesus keshtaqlarach shtoqbalish baqel. Resh kam zingil manakrerach naktakam sa humpat. Aran salihu Juan capítulo 19 ut versículo 36 nashye. Chishhuni la in ki kulman krenak chitzaklokru li nashye li sandilhu. Inka ta tokmank hunak shbaqel. Salihu Números capítulo 9 versículo 12 nakataw chakli profecía hain chi atinak rubelach nakataw kulman chishhuni la in. Nashye. Maka te kanap relikutan hunchik, chimukote tok hunak shbaqel li shul. Tening ay ho chanru, shchakrabi, shning ayinkil li Pascua. Nakanaw naklikagwa Jesus, haan li karner, li kishmayeharib, usa la Juan, la Pablo, la Mateo, li hu Marcos ut Lucas, li shetzibang reli ak chakrab. Neke atinak chirish chanrunak musik am milep resh ibankil li santilhu, chirish lish jolahik, lish kwanhik li qakwa Jesus sashbena rujichochain, ut li honal nakikokwi salichoshan. Hain, na atinak chirish chanrunak kitsaklok ru, hon li profecía, li kiebil chak reheb, nakhter. Uste li qakwa Jesus kishkutep rahlal kutane blish zolom, hanemuku keshtaw taru sa humpat. Napalik aru keshtawru, toh nak aglikagwa Jesus akshkwakli chikchichocho. Salihu Juan capítulo 2 versículo 22 nashye. Hokanak salishkwakli chikchichocho sashyan qebli kamenak ke nak sashole lishtzolom nak akshjehom chak jehokain ut keshbab li santilhu ut li atin ye bilchak shban li Jesus. Adin joko chishkebal retal chanrunak li papal timil nak nakik. Habanan, kuilao nakatsaplishbe, kuilao hinga nakakanap chikik, ho sheshkulchak eblish solom liqakwa Jesus. Tento nakakero ke bale kakwa sa liqam, resh kulubangil ratin, resh pahabangil, ho nashye ratin liqakwa Dios. Kwa klichikanan liqakwa Jesus chichocho, napal likaru keshtawru eblish solom. Nakoy beniat kwa squeezin, nakliratin liqakwa Dios, li retalil, li resila lishchuam, tateng angak kwi akwelaat, tateng angak kwi ke sa komunil, chikik se liqapapal, chishtaw balikakolbal, sa shkaba li ralali ni makwal Dios, li Cristo lak kolonel. Bantyo siya kwe nakshinago chubeni chirule hung amukain, nakoy beni naktinago chubeni sa hunchik reheb likakangel, tsolok sa lisantilhu, la isaralux, ut nakatkoy beni sa hunchik lihonal.